Tensions flared in the 17th Pekuwarjala Janmejaynagar constituency on Friday as Tipra Motha candidate Gita Debbarma launched a high-voltage door-to-door campaign in the West Jarulbachai VC area. The outreach program intended to bolster support for the upcoming TTAADC election was marked by a serious allegation of political interference and attempted violence by BJP candidate Maji Debbarma. Tipra Motha candidate Gita Debbarma was joined by a formidable lineup of party leadership including MLA Debbarma, Member Kumar Jamatia, former minister and senior leader. The team visited several households in West Jarulbachai discussing local developmental issues. Speaking to reporters on the sidelines of the campaign, Gita Debbarma leveled sharp accusation against her rival BJP candidate Maji Debbarma. She said that the BJP came attempted to stall the democratic process through provocative actions. The BJP candidate Maji Debbarma is trying to incite violence, Gita Debbarma alleged. They attempted to interfere with our scheduled campaign, claiming we should not enter certain areas simply because it is his birthplace. In a democracy, every candidate has the right to reach out to the voters, and such territorial threats are unacceptable. Tini jeng West Jarulbachai, o jaga hapmani o bisu hapmani. Jangai moncoran parangai, tabu jaga hadirai para, exactly jeng tabu jaga pasai temo jaga hadirai para. Jeng pasnong ward, angkai jeng o jaga naimani, Tipra Motha ni belakeno stronghold tunggu. Ang kenaka, Chini ani je pratidwandingi bacanai. BJP nengai Chini Maji Debbarma Muji Debbarma bo exactly ansai to kusu ano bairingo ani sinijak no ngai Chini podo nokota podomura bazaro bocungno tini kebang na naikha ani to tini schedule tongo door to door program khainai morning 8 am to Dipurjara tabo already Dipur ni tongka ngai ani program no botini kasuna naikha ngai ani intention to babai aro jeng kok salai tonglai ni kok banglai tonglai nabuya bono ang side ke chaitana Chini jeng khaitanai গণতন্ত্র কান্ট্রি ও বা গণতন্ত্র দেশ যে কোনো বড়ক যে কোনো জায়গা থাকে কন্টেস্ট খাইমানো বাঁচাইমানো বিনি কমপ্লেন খাই ও জায়গা আনি আসাইমান জায়গাও নরক মাপ ফাই আবু কোনো একটা কক গাইদা বিনি আসাইমান জায়গা হনে जों फाइमे आबो तो कोनो একটা কক নিমেয়া फाइनाली जों तो बनो एभয়েড खाइ थां बतो जों वालाइना लगिसान केनो जों बनो एभয়েড खाइ थांका उलो हंके Chini दुप सरानि Chini वारियार्स रक जोंनो फलो खायनानि जों माइबाक्सा दूर टू दूर एटेन्ड खायनानि नै फाइमेन जरावो बरकनो लामा कासुका स्कुटी सोबाइका 3 जना हॉस्पिटलाइज जोंखा खरंसानि या सिबाइखा जयनो ओंका आबो ताबो बरक हॉस्पिटलाव थांलायजा सारिगो बरक मालायनाय ओंका आनि कखा बसि ओ अनफेयर सीन बतिनि क्रिएट खालायका आं टोटाली कन्डेम खालायो आबनो आबो हाय सीन क्रिएट खालायमानि बेलायखेनो चाया तामनि बागै हिंखाय जों एस Tipra Motha जों जेफ्रुपानो नायो शान्ति श्रृंखला बजाय खालायै एकदम फ्री फेयर इलेक्शन जों पार खालायनानै जों चेष्टा खालायो किन्तु बर अबायखे केबेंमानि आबो बेलायखेनो चाया आं टोटाली आबनो कन्डेम खालायो हामबाय ठीक मर्निं 8 नि सिमि Chini schedule तमनि जों खालायनाय तै जरातेकसे तंगो Chini आबन परे Chini ताकायसा program तंगो चिकनसा ग्यादारिं कायसा program हाम आं पुइलानो साकाव जागा Chini सारा त्रिपुरा बेपिसे बुबा ग्राउन्ड हामजागले कभार चालाय तंगोंखाय ओ वेस्ट जारुलबासायखाय तांगै करै तंनाबा ओबरो असकै स्ट्रं ओंखाय Chini Tipra Motha तो बुबा ग्रानि फेस ओंखाय न तै कुन कक साना करिखाय तामनि बागै ओंखाय बुबा ग्रा टोटाली Chini borok no tisanani bagi Chini borok ni man thai soktani bagi bo samuk klai tong aboni bagi Chini jonotaro o jagani jonotaro belaikeno socheton borok siwo sabono bud nai sabono bud dia जों बोनो सानो नायो मारियो बुद दिखनै बरो निजिनो बेलायखेनो कन्सेस आबन बगे आं बोनो बेलायखेनो आनि बोखाबाय बरना आं बेलायखेनो सन्मान दो रेसपेक्ट लायो हामबायबो मारो हायसि. The incident has heightened the political temperature in West Tripura, with both parties now maintaining a hawk-eye vigil over their respective strongholds. Reporter by Biplav from Jarulbachai, Chini, Khorang.